Srdačan pozdrav, drage gledateljice i gledatelji. Drago nam je što ćete se ovoga tjedna družiti s Kristijanom Mojzešem, Zoranom Mirjanićem i sa mnom, dok ćemo razgovarati o temi bojati se Boga, dakle straha Božjega. Kada razgovaramo o strahu, većina će ga promatrati kao jednu negativnu emociju. Ali ako stavimo po strani dijeljenje emocija na pozitivne i negativne, već ih promatramo s aspekta ugodnih i neugodnih, opet će se većina složiti da je strah jako neugodna emocija i pokušavamo ga izbjeći što je više moguće. Međutim, strah nam može donijeti također i neke dobre stvari. U određenim situacijama može nam spasiti život. Može nas spriječiti da donesemo nekakve pogrešne odluke. Tako da ćemo ovoga tjedna razgovarati i razmišljati o tome što je to strah, zašto se trebamo bojati Boga i trebamo li se uopće bojati Boga. Pa Kristijane, prvo pitanje bih zapravo postavila vama i išlo bi upravo u ovome smjeru koje sam navela. Dakle, što znači taj termin bojati se Boga koji se u Bibliji jako često puta ponavlja? Trebamo li se bojati Boga i zašto ga se trebamo bojati? I kako uopće uspostaviti taj odnos povjerenja s Bogom ukoliko ga se bojimo? Pozdrav tebi Marija i Zorane i svi oni koji prate ovu biblijsku pouku. Jako lijepi uvod si napravila, ali ja bih se ipak malo držao te nekakve dvostruke prirode straha, jer kada gledam u Bibliji mi pronalazimo i vjerujem da će ovi odgovori, oni jesu biblijski utemeljeni, i mi možemo zapaziti dvije vrste straha u Bibliji. Isto tako možemo zapaziti dvije vrste ljudi. S jedne strane, taj strah koji je negativan, koji nas čini neučinkovitim, i strah koji nas s jedne strane motivira. Dvije vrste ljudi u Bibliji mi pronalazimo one ljude koji su neposlušni Bogu, ljudi koji su zli. I kada proučavamo ove riječi, bojite se Boga iz 14. poglavlja Otkrivenja, one su u kontekstu suda. I nekako nas, kada razmišljamo o sudu, sve nas to vodi u posljednje vrijeme, u vrijeme pred Kristov dolazak. I u trenutke Kristovog dolaska, jer u Otkrivenju se lijepo opisuje kako će to biti. Mi ne možemo sve razumjeti, ali one glavne postavke nama je Bog objavio. I kaže tamo da će ljudi, određeni ljudi umirati od straha, od onoga što dolazi. Drugi će govoriti kamenju i gorama da padne na njih, kako bi se sakrili od te Božje slave. Dakle, tu vidimo jedan strah onih koji neće biti spašenih, i to je nešto što je negativno. Ali gledajući stihove u Otkrivenju 14. poglavlju, stih kaže: bojte se Boga i podajte mu slavu. Dakle, postoje dvije vrlo važne misli koje možemo izvući iz ovih stihova. Još jednu stvar koju trebam naspomenuti, a to je da je vrlo važno naglasiti da ove riječi su u kontekstu radosne vijesti evanđelja. Dakle, taj stih se nastavlja dalje i govori o tome kako treba biti radosna vijest ta koja će se širiti sve do Kristovog dolaska. Dakle, kako možemo povezati ovaj strah sa nečim radosnim? I onda dolazimo do te druge skupine ljudi. To su ljudi koji također dožive strah. I to je jedna emocija koju svatko, vjerujem, doživi kada se susretne sa velikim i veličanstvenim Bogom. Bogom koji je iznad nas, s Bogom stvoriteljem. Mi smo stvorenja i u Bibliji vidimo te susrete sa Bogom i zaista možemo uskliknuti sa svim tim ljudima. To je
da je Bog strašan. Ali taj strah nas ne paralizira, ne čini nas neučinkovitima, nego naprotiv, kada mi razumijemo koliko smo mali, koliko smo grešni i kada razumijemo da mi imamo priliku susresti se sa Bogom koji je ne znam koliko dimenzija veći od nas, onda u stvari taj strah može biti jedan poticaj na promjenu. Mi ne bježimo od tog straha, nismo zabrinuti, nego naša reakcija je poslušnost Bogu. I upravo u tome mi pronalazimo odgovor na pitanje što to znači bojati se Boga. Dakle, u susretu sa veličanstvenim Bogom, mi smo zadivljeni njegovom slavom i razumijemo gdje smo mi u odnosu na sve to i razumijemo da jedinu pomoć možemo dobiti, jedinu slobodu od straha, jer Bog se na mnogo mjesta u pismu obznanjuje kao Bog ljubavi i milosti. Dakle, netko tko nas želi spasiti, tko nam želi dobro. I kada razumijemo da je Bog silan, ali s druge strane da je dobar, da je pravedan i da želi svakoga spasiti, onda mi jednostavno taj strah kroz našu slobodnu volju, dakle naša slobodna volja je jako važna, što ćemo odlučiti. Da li ćemo služiti Bogu ili pak s druge strane biti u grupi onih koji to ne čine. I ako učinimo taj korak i ako želimo služiti tom Bogu, onda mi tek možemo se osloboditi tog straha i dobro razumjeti one Božje riječi koje kažu ne bojte se. To nije dakle vrsta straha koja nas paralizira, nego zapravo se govori o strahopoštovanju. Poštovanju, spoznaji da Bog nadilazi nas u svakom pogledu, poslušnosti prema njemu i na taj način odajemo njemu čast i proslavljamo ga. To je poziv da vjerujemo Bogu, da mu se približimo, da u njemu pronađemo brigu punu ljubavi, a ne nekakvo zastrašivanje. Isus kaže, Krist kada je bio na ovoj zemlji, u Ivanu 14:6, ja sam put, istina i život. Dakle, Isus nam govori o tome da je netko ko nam može pomoći. I zato od nas se očekuje da se bojimo Boga. Pa sjetimo se samo Abrahama, Izaka, Abrahama konkretno u postanku, kada čitamo o trenutku kada on treba svoga sina prinijeti na žrtvu i onda njemu Bog kaže, vidim da me se bojiš. Dakle, to nije strah, negativan strah, nego je to upravo pokazivanje, naše pokazivanje da prihvaćamo Boga kao našeg stvoritelja, kao onoga koji je puno veći od nas. I na taj način, kada se bojimo Boga, kada smo mu poslušni, onda mi u biti njega proslavljamo. Mi donosimo njemu slavu njegovom imenu. I tek u toj zajednici, kada razumijemo što to znači bojati se Boga, kroz tu poniznost i kroz to povjerenje u njega, mi možemo razumjeti ove riječi iz Otkrivenja 14. poglavlja. Jednom prilikom sam razgovarao sa jednim poznanikom i on mi je, i razgovarali smo o smrti. I onda sam mu rekao da najbolje odgovore vidim u knjizi Propovjednika. I u ovoj biblijskoj pouci se nama spominju stihovi koji su jako važni za nas i u razumijevanju ovoga o čemu govorimo. Što to znači bojati se Boga? Pa to znači, kako kaže
13. i 14. stih 12. poglavlja u Propovjedniku, da je najvažnije da se bojimo Boga. Nakon što je Salomon sve iskusio u svom životu, on je došao do zaključka da je najvažnije bojati se Boga i s druge strane držati njegove zapovjedi, dakle biti mu poslušan. I to je ono što znači istinsko strahopoštovanje i poštovanje našeg velikog Boga. Nisam spomenuo u tom razgovoru, je dakle taj moj poznanik rekao da zapravo nije dobro propovjednika proučavati zbog toga kako je Salomon živio. Međutim, mi na osnovu tih riječi razumijemo da Salomon je promijenio svoj stav, razumio je da je sve ono što je živio i kako je živio, da je to sve taština, ali ono vrijedno je on izrekao u svom zaključku. Dakle, ono što mi trebamo zapravo, a to je da Bog bude središte našeg života. Da on bude prvi u našem životu. I u Hebrejima 12. poglavlju 2. stih kaže, gledajući na utemeljitelja i usavršitelja vjere Isusa, koji mjesto određene sebi radosti podnese križ, ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane prijestolja Božjega. Dakle, mi trebamo gledati u Isusa. I onda ove riječi u Otkrivenju 14. poglavlju i bojte se Boga imaju pravi smisao. Kada čitamo dalje tu trostruku anđeosku vijest, zapravo u tom stihu dalje tu se spominje stvoritelj neba i zemlje i tako dalje, riječi koje mi pronalazimo u 4. zapovjedi. U zapovjedi koja govori o danu odmora, o suboti, o posvećenom danu. Dakle, mi sada ne gledamo samo na tu 4. zapovjed, nego kada u toj trostrukoj anđelskoj vijesti mi pronalazimo elemente koji su identični sa onima, odnosno riječi koje su identične sa onima koje pišu u 10 zapovjedi, onda možemo vidjeti da su 10 zapovjedi jako, jako važne. Ali onda kada tu dodamo još misao o sudu i onda razumijemo kroz biblijski izvještaj da na tom sudu zapovjedi će biti jedino mjerilo po kome će nam se suditi. Dakle, ono što je nama činiti, a to je poslušati riječi iz Otkrivenja koje kaže da su pravi Kristovi sljedbenici oni koji se boje Boga, koji imaju Isusovo svjedočanstvo i s druge strane oni koji drže njegove zapovjedi. To je ono što bi trebali naglašavati kada govorimo o strahu Gospodnjem. Hvala puno, Kristijane. Ja bih samo još možda par stvari nadodala. Strah je dobar okidač za promjene. Međutim, ako poslije tog straha ne dođe nešto i drugo, mi se jako brzo vratimo na ono što nas je i dovelo do tog određenog problema, onoga od čega strahujemo. Primjerice, jako puno osoba koje su suočene sa smrću radi konzumiranja cigareta, zapravo u trenutku kada im život visi o koncu se predomisli, prestane pušiti. Međutim, kada prođe ta životna opasnost, kada život krene teći svojom kolotečinom, oni se ponovno vrate na te stare navike. Tako da strah sam po sebi super okidač, ali nije nešto što je trajno nekakvo rješenje. Kada sam proučavala materijale od ovoga tjedna, slučajno sam nekako završila na Izaiji 11. poglavlju i na 3. stihu, gdje kaže i on je ugodu svoju nalazio u strahu Gospodnjem. Tu se zapravo radilo o Isusovoj misiji na ovoj zemlji, gdje se zapravo kasnije u Izaijinom 13. poglavlju razlaže što je on sve bio spreman
napraviti i slično. I onda kada sam razmišljala o tome, pa zašto bi se Isus bojao oca kad su oni otac jedno? Čemu taj strah, onaj koji mi često percipiramo kao jedan neugodan osjećaj? I onda sam shvatila ovo što ste vi govorili o tom strahopoštovanju. Zapravo poanta je živjeti u strahu Gospodnjem, da živimo u skladu s onim što je on isplanirao za nas, dao nam je, neće to možda biti onaj plan kakav smo mi zamislili da će nam dati ono što ćemo raditi, kako ćemo se ponašati i odjenuti, što ćemo jesti i slično, već je za svakog nas ponaosob dao određene smjernice, bilo kroz talente, bilo kroz kulturu u kojoj smo odrasli i slično, kako da živimo, ali ne zaboravljajući njegova moralna načela. Dakle, ne da se pobrinemo samo za sebe, istovremeno gazeći druge, već da jednostavno živimo onako kako je i on živio, ne šteteći nikome, zapravo radeći na dobrobit i samog sebe i svojih bližnjih. Hvala još jednom, Kristijane. Zorane, sljedeće pitanje bih voljela postaviti vama. Već je i Kristijan napomenuo, a i u samome tekstu piše da se trebamo bojati Boga jer je došao čas suda njegova. I moram priznati da kada sam razmišljala o tome zašto bi se mi trebali bojati suda, zapravo odlazak na sud predstavlja stresan događaj, bez obzira na to jesi li nevin ili nisi. I onda sam po ne znam ni ja koji put odgledala jedan fantastičan intervju na YouTube-u između Borisa Tadića i Milomira Marića. I fantastičan je, ja ga gledam ne znam ni ja već koji put i uvijek mi je poučan i zanimljiv i oduševljena sam načinom na koji su se ta dvojica razgovarala. Tadić je rekao Mariću, ti si čovjek s one strane morala. A Marić mu je odgovorio, dobro je da nisam i s one strane zakona. Dakle, čovjek u jednom smislu može biti s one strane morala, ali ne i s one strane zakona. I onda mi se to nekako poklopilo sa situacijom u kojoj se našao Donald Trump sa Stormy Daniels, s kojom je potpisao ugovor u kojem su zapravo pristali da neće spominjati svoje intimne odnose. I kada je ona bila pitana je li bila s njim u intimnim odnosima, njen odgovor je bio ne, iako je to bila laž. Ali ona se držala onoga što su se dogovorili i da se nije držala toga, mogla bih završiti na sudu zato što je prekršila zakon. Dakle, ona je odabrala držati zakon, ali je napravila jednu nemoralnu stvar. Pa mene sad zanima, trebamo li se mi možda bojati Boga i njegovoga suda radi takve situacije? Trebamo li se bojati možda te Božje prepravednosti ili možda nepravednosti? Kakav je to uopće sud i kakav je Bog sudac? Marija, hvala ti na ovim pitanjima. Prosto ako bismo išli u detalje, mislim da bismo morali dosta vremena da odvojimo za sve ovo, ali probat ćemo onako ukratko. Za početak ja bi se svakako nadovezao na ovo što je Kristijan govorio i čini mi se da u ovoj našoj temi nikada ne možemo dovoljno naglasiti taj naš odnos sa Bogom u odnosu na strah koji se pominje, bojite se Boga. Kad mi tako neko kaže, ja se odmah uplašim toga, same te izjave. Ja ne želim da se plašim, ja ne želim da se bojim, ne želim da me strah neki obuhvata, bilo iz kog razloga, pogotovo ne ako je Bog u pitanju. Jer s jedne strane učimo se i to je naše protestantsko nasleđe da jednostavno Bog je ljubav. Ako je Bog ljubav, onda se ja njega ne bojim. Onda gde se tu uklapa uopšte ovaj poziv da se bojimo Boga? Pa nigde se ne uklapa. A zapravo s druge strane mora se uklopiti jer piše u Bibliji jedno i drugo. Tako da, sagledavajući pažljivo upravo tu ideju šta to znači bojati se Boga, mi zapravo dobijamo jednu kompletnu sliku o Bogu. Jer govoriti samo o Božjoj ljubavi, mi ćemo promašiti mnogo. Ako nemamo i ovu drugu stranu priče. Tako da bih samo izvukao jedan kratak rezime. Bojati se Boga znači poštovati ga i diviti mu se. To uključuje odanost Bogu i pokoravanje njegovoj volji. To je strahopoštovanje zapravo. Ne onaj puki strah, čist, goli strah koji se može naći u našem životu na mnogo načina i psiholozi će reći strah je jedna od osnovnih emocija. Ali kada imamo ovu priču o strahopoštovanju, onda dolazimo do novih dimenzija, jer strahopoštovanje podrazumeva podčinjavanje Božjoj volji, onoga
koga poznajem, koga volim i život za njega. Kad imamo tu sliku na umu, sve ove elemente koje sam sad nabrojao, onda je taj strah Božiji, strah Gospodnji, bojanje Boga je zapravo nešto što poprima poseban značaj u našem životu i ako sam hrišćanin, bez toga ne mogu živeti. Sad, koliko god ja pokušam da naglasim strahopoštovanje u ovome što si ti navela u tekstu Bibliji, kaže boj se Boga. Jasno i glasno, boj se Boga. Ja ne volim, opet ću ponoviti, ja ne volim da se bojim i ispričat ću samo jedan detalj iz mog života. Bio sam tinejdžer, pa krenuo sam već bio u srednju školu, čini mi se, prvi, drugi razred, recimo srednje škole, živeo sam u zgradi od 9 spratova, bilo nas je dosta tu, koji smo tu živeli i sjećam se, dok se dolazi do lifta, prvo mora se pređe nekih 15 stepenika ulaza i onda se prolazi kroz neka vrata i dolazi se na područje, su stanovi, liftovi i tako dalje. Bilo je lepo vreme i ta vrata su bila podglavljena, otvorena i podglavljena, da se može prolaziti, da vazduh cirkuliše lepo. Ono što ja nisam znao, onako opušteno, išao sam ka liftu, a jedna devojčica se bila sakrila iza vrata, čekala je nekog drugog, ne mene, i onako samo je iskočila pred mene kad je čula korake. I bilo je ono nevino dečije bu. Ja sam se toliko uplašio. Sad kad se setim toga, smešno mi je. I ona se uplašila kad je mene videla. Nije me očekivala. Očekivala je koga li već, svoju drugaricu, druga, ne znam. Ja sam tad sebi rekao, Zorane, ne smeš više nikad da se uplašiš ničega. Jer ovo je bilo stvarno poražavajuće za mene. Ali ono što je bitno, u svom životnom iskustvu sam morao naučiti upravo to, da se bojim Boga. I da kroz biblijske tekstove prepoznam šta to zapravo znači. Tekst jasno kaže, ovo što smo navodili već, boj se Boga i podaj mu slavu jer dođe čas suda njegova. Dolazi sud. I to ne bilo kakav sud. Na ovim sudovima mi nemamo smrtnu kaznu, da moramo da se bojimo za nečeg. Osude nekoga na stan i hranu, šta znam, istina uslovi nisu baš neki, ali imaš neku sirotinju u kojoj to dobro i dođe. Naprave neki sitan prekršaj, prezime u zatvoru i lepo im, jel da? Zatvori su prebukirani. Nažalost, sistem je pogrešan. U staro vreme, kada su pisali apostoli tekstove koji su zabeleženi u Bibliji, pojam suda, osuđivanja i izricanja presude bio je daleko jednostavniji nego kod nas danas. Tako da, realno, zatvor je postojao samo kao istražni zatvor i posle istražnog zatvora dolazi izricanje presude i gotovo. Završen je sud, ali kako se osudilo, recimo? Utvrđivalo se da li je neko kriv. Ako je kriv, ako nije kriv, pušten je. Ako je kriv, onda ima dve mogućnosti, ili da plati globu, ili da ga ubiju. I završena priča. Zatvora više nema. Jednostavno u zatvor dolazi sledeći koji se istražuje, idemo dalje. Mi danas imamo sistem u kojem svi idu u zatvor, neki u zadnje vreme nose nanogicu, jel da? To je tako kod nas ovde, ne znam kako u ovom boljem delu Evrope, jel da, kulturnijem, ali kod nas to rešavaju na ovaj način. I mnogo toga zapravo ne odgovara onom biblijskom shvatanju suđenja, koje je efikasno. Nema muke kroz ceo život posle suđenja. Doživotna robija. Razumeš, jednostavno to su koncepti koji su savremenog sveta. Dakle, uveli smo neki humanizam u zatvor i onda imamo problema gomilu. Trebamo da izdržavamo zatvorenike. U staro vreme sud je izgledao drugačije. Dakle, u izraelskom narodu, ako je trebalo suditi nekome, izašli su na trg u gradu, mesto gde su mogli da stanu gotovo svi stanovnici grada i javno je bilo suđenje. Ako je neko pogrešio, tu je bio neko koga je tužio, jel da? Tu je bio optuženi, dakle tužitelj, optuženi i sudija. Nije bilo advokata, kao danas recimo. Ali ono što je veoma bitno u tom starom jevrijskom sistemu, sudija je bio takođe i zastupnik. On je taj koji je zastupao prava okrivljenog
optuženog zapravo i koji je trebalo da učini sve da taj može da izađe slobodan, ako ikako postoji šansa za to. Ta slika je zapravo, koja je opisana u Bibliji, pre svega u Starom Zavetu, uzeta kao model onoga što Bog radi, ili obrnuto zapravo. Ono što Bog radi je preslikano bilo u jevrijsko društvo. Tako da imamo Boga koji je na našoj strani na sudu i to je nešto fantastično. Mi možemo uvek reći da imamo prijatelja na sudu. Kad postavimo pitanje kakav je Bog kao sudac, sudija, fantastičan, boljeg ne možemo naći. Zašto? Zato što je zainteresovan da nas spasi. Imamo neprijatelja koji nas optužuje i pokušava na svaki način da nas uništi, ali zapravo ono što je veoma važno, Bog je na našoj strani, imamo vezu na sudu. Međutim, to opet ne znači da ne trebamo da se bojimo suda. I to je veoma važno. Zašto? Zato što je, možemo reći, Bog pravedan sudija, to će na mnogo mesta pisati u Bibliji. Međutim, da li se trebamo bojati njegove Božje nepravednosti? Rekao bih, zavisi kakvog Boga poznajemo. Ako pokušavam da preslikam svoje osjećanja, svoje stavove na Boga, a mi kao ljudi smo često nepravedni, onda ćemo se bojati da je Bog takav. I onda ćemo se bojati i tog suda koji dolazi. A sud koji dolazi je sveobuhvatan sud i nijedan čovjek se neće izvući iz toga, ali nijedan čovjek. I onda je veoma važno da obratimo pažnju na sve detalje koji su nam u Bibliji dati o tome i kakav je Bog na tom sudu, i kakav je sud, i kakve su posljedice i gde se ja mogu naći u svemu tome. Strah od Boga koji sudi na tom sudu, strah od suda ne bi trebalo da nas parališe. To je veoma važna stvar. Ima ljudi hrišćana danas, koji jednostavno ne žele da razmišljaju o sudu. Bez obzira da li misle da je Bog suviše nepravedan, jer danas posmatraju razne događaje u svetu, pa kažu, evo, da je Bog pravedan, on bi uradio neke stvari danas da spasi određene grupe ljudi, pojedince i tako dalje, koji možda nepravedno trpe iz naše perspektive. I onda, kad tako posmatraju okolnosti danas, onda će reći Bog je inače nepravedan, ali ako je takav, kako ću tek ja proći ako su ovi prošli ovako, a ja baš i nisam neki najsvetiji na ovom svetu, jel da? Međutim, s druge strane, imamo problem i ako postavimo tako da je Bog suviše pravedan i da u njega nema milosti, tek onda sam propao. Ja ne znam šta je gore, ako je Bog nepravedan ili ako je suviše pravedan. I veoma je važno da stvarno sve to izbalansiramo, da poduprti biblijskim tekstovima imamo jasnu sliku o tome ko je Bog, kakav je Bog, kako on u sebi pomiruje zapravo pravdu i milost i jedno i drugo to nekako pokazuje u ljubavi. Ni previše pravde, ni previše milosti, a zapravo i dovoljno pravde i dovoljno milosti da bi ja kao čovek mogao da živim normalno i na ovom svetu sada i na onom koji će doći. A sve u vezi sa tim osnovnim pojmom kojim se bavimo, bojte se Boga. Jer ako razmišljam samo o ljubavi Božjoj i milosti Božjoj, a nema straha Božjeg u meni, ja ću zapravo živeti isto tako neuravnoteženo kao kad bi razmišljao i prepustio se tom strahu Božjem bez i malo ljubavi. I jedno i drugo je krajnost. I jedno i drugo je velika zamka koje bi trebalo da se čuvamo. I zato kada sve to postavimo u prave okvire, kada nađemo tu jasnu sliku koja nam proističe iz biblijskih tekstova, onda možemo govoriti o Bogu koji voli. Poziva nas da ga se bojimo, jer sud nije mala stvar, rešava se naša večna sudbina, ali opet uz Božju pomoć i do tog suda i na sudu možemo biti zadovoljni, jer će Bog stvarno pravedno presuditi, onako kako je najbolje, a možemo biti srećni jer znamo
da će Bog učiniti sve sa svoje strane da nas kroz taj sud provede tako da budemo s njim za celu večnost. Šta je ostalo? Boj se Boga i zapovesti njegove drži, jer je to sve čoveku. Možda bih ja zapravo postavila još jedno pitanje, koje se meni zapravo i mojim prijateljima često nameće. Što je Bogu bitnije? Moralan život ili život po njegovim zapovjedima? Hajde da probam to da postavim malo drugačije. Božji zakon, kako kažu moralni zakon, jel da, ja ne znam da li ima neki nemoralni zakon, ali okej. Pa zapravo u današnjem svijetu ima i nemoralnih zakona. Jer u današnjem svijetu zapravo se pokušava na neki način ozakoniti zlo. Tako da mi smo već prešli u drugu kategoriju, tešku. Nažalost, da. Ali mislio sam na ovo što je Božije. Dakle, ako je Božji zakon, sigurno je moralni zakon i mislim da je nepotrebno dodavati taj poseban atribut. Ali ono što bih rekao, dakle, moralni zakon postoji, 10 zapovesti postoji. I tih 10 zapovesti kako su dati su nešto što je u odnosu na nas, pogotovo u odnosu na nas grešna, nešto što je van nas. Imamo ga na kamenim pločama, kako je zabeleženo u Starom zavetu, imamo ga zabeležene u samom biblijskom tekstu i uvek možemo da se osvrnemo na to šta piše tu u tih 10 zapovesti. Međutim, postoji još nešto. Čitamo u Bibliji da je zapravo Božji zakon bio od samog početka ugrađen u Adama i Evu, da su oni živeli u skladu sa tih 10 zapovesti, iako nisu pre svega ni znali za tih 10 zapovesti u formi kakve mi znamo. To je bilo nešto što je u njima i oni su živeli bez problema u skladu sa tih 10 zapovesti dok nisu zgrešili Bogu. Od kako su zgrešili Bogu iz generacije u generaciju njihovih potomaka, pa sve do nas danas, taj zakon Božji je bledeo u umu, srcu ljudi. Tako da ono što je ostalo u nama je nešto veoma bledo. Mi jednostavno ne uspevamo da sami po sebi sagledamo sve te elemente Božjeg zakona. Da bismo mogli živeti u skladu sa Božjim zakonom, taj Božji zakon mora biti ugrađen ponovo u nas. To je ono što se zove etika. Dakle, zakon ugrađen u nas je etika, zakon van nas je moral, onako u kratkim crtama. Nama je, da bismo mogli živeti u skladu sa zakonom koji je u nama, moramo ga imati i ispred nas. Jer ako ga nemamo ispred nas, ono što je u nama neće ostati ni dugo, ni pouzdano, ni jasno, tako ćemo se mi ponovo pogubiti. Hvala puno, Zorane. Mislim da smo sada nekako pokrili ovaj cijeli aspekt koji je barem i mene interesirao. Nadam se da je bio interesantan i vama, dragi gledatelji. Mi smo došli do samoga kraja. A jedan od razloga zašto sam baš htjela postaviti ovo pitanje o moralnom životu i životu po zapovjedima je što prečesto puta vidim u zajednici kojoj ja pripadam da trostruka anđelovska vijest u ljudima izvlači možda i one negativne karakterne osobine. Kada govorimo o poruci boj se Boga, često puta ju ljudi tumače tako da bismo trebali drhtati i strahovati od njega i od njegovog suda i da bismo se stoga trebali odreći apsolutno svega u životu. I znam da postoji ta mantra da se mi trebamo odreći sebe, da se trebamo odreći svog života, svojih ciljeva i tako dalje. Ali onda mi se postavlja pitanje, ako se odreknem samoga sebe, što onda zapravo imam? Što ću ponijeti jednoga dana u novi život kada Bog dođe? I takav jedan, možemo reći, mazohistički stav zapravo kršćanstvo čini jako neprivlačnim. Kada otkrivenje započinje, ono započinje s time da je to otkrivenje Isusa Krista. I kroz prvih nekoliko poglavlja Bog zapravo objašnjava tko je on, gdje je, koja je njegova svrha i misija. Ali nakon toga odmah imamo poruku 7 crkava, gdje on otkriva 7 crkava tko su oni, koje su njihove dobre strane, koje su njihove mane i poziva ih da zajedno rade na tim manama. Tako da bih voljela samo možda naglasiti da ne idemo u to nekakvo mazohističko shvaćanje kršćanstva, da i mi moramo živjeti kao što je Isus živio,
kao što je živio Hošea, kao što je živio Ivan Krstitelj ili slično. Ne, Biblija nije priručnik po kojem ćemo mi čitati kako da mi živimo svoje živote, već je Biblija zapravo jedan priručnik preko kojeg upoznajemo Boga i preko kojeg će nam On otkriti nešto o sebi, a Bog želi također da se mi upoznamo s njim i da nam On otkrije koja je svrha i smisao našeg života, koji je njegov plan. Kada imamo to na umu, onda ja mislim da nekako stvari sjedaju u pravu perspektivu. Isto tako kada govorimo o istražnome sudu i kada govorimo o tome da imamo istinu i postavljamo se iznad drugih, kao da imamo neko veće znanje. Mene to uvijek podsjeća na Laodiceju koja je za sebe mislila da ima jako puno toga, da je bogata u apsolutno svemu, od financijskog, dakle materijalnog, pa do onog, pa do bogatstva znanjem i slično. Kada takve stvari govorimo, onda zapravo mi ne živimo po onome kako je Krist živio, koji jest istina. Mi samo znamo neke male segmente istine koje ćemo tek u budućnosti još više saznavati. Nitko od nas ne zna apsolutno cijelu istinu, jer apsolutna istina je Bog. A njega je pitanje koliko možemo shvatiti trenutačno ovdje i koliko ćemo ga moći shvatiti kroz vječnost. I zatim posljednja stvar koja se tiče držanja njegovih zapovjedi, često puta to zna ljude odvesti u jedan rigidan stav, gdje točno imaju određeno što će odjenuti, kako će se ponašati, što će jesti, što neće jesti i sve ostale stvari. Znači, poanta zapovjedi nije da nas drži u nekakvom okviru, da nas suzi, da nam spriječi da živimo život u punini. Poanta zapovjedi je da vodimo taj moralan život. Da zapovjedi uđu u nas i da to više nije jednostavno taj moral, nego zapravo da to postane nama jedna praksa. Hvala vam puno što ste s nama bili i ovoga tjedna i veselimo se čitati vaše komentare i vaše razmišljanja o temi straha Božjega.